Mbulubenaka, ladies and gentlemen, and welcome to this live Facebook feed of the Fiji government Facebook page. We would like to welcome you all to this platform, and I'll be your host commentary for today. My name is Lieutenant Colonel Eronin Duembe of the Republic of Fiji Military Forces, and today we are joined by other two commentators who will be covering the vernacular for this program, and I'll let them introduce themselves. Lalabalavu, Lieutenant Colonel Eronin Duembe, ni sambula binakasaka na turangan na marama, tarubukin na manelewa, ni mbula binakarangon na siya matangamayan na Facebook page ni Fiji government, na matakongo, na doon na songo bimbi, na kaya na may ngarabi sa katinga, na imatay ni Wingarabi Vamativalu. And ni wati mai na vingarabi ka bagay mai Iraki and na kairong wati ko na kinay tukutuku and nandang unongo na wekamu ni wati so ni mutamboa. नमस्कार, मैं हूँ रोनल देव और मैं सभी का यहाँ एल्बर्ट पार्क सुवा से स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 156 सोल्जर्स आए हुए थे, जो आखिरी मिशन था उनका इराक में। आपको याद होगा 20 साल पहले जब इराक पर हमला हुआ था, उसके बाद से फ़िजी के जो शांति सैनिक है वहाँ पर शांति सेवा प्रदान कर रहे थे और कई महीनों तक अपने परिवार से दूर वो अपना जो कार्रवाई है वो कर रहे थे। और आज जबकि उनको सम्मानित किया जाएगा, तो जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, हम आप तक इस पर लाइव कमेंट्री फ़िजी गवर्नमेंट की जो फेसबुक पेज है इस पर लाते रहेंगे। Ladies and gentlemen, just before we proceed with the program today, I would love to share a bit of history about the UNAMI mission. The UNAMI mandate that was established in 2003 was to help Iraq with political dialogue, elections, human rights and rebuilding. But its mandate officially concluded at the end of 2025 after the Iraq requested for closure due to the process of stability, marking the transition of the new UN-Iraq partnership. UNAMI, the United Nations Mission Assistance in Iraq, work concluded supporting reconciliation, judiciary reform, electoral process, and helping displaced persons in its final operations, wrapping up in December 2025. Na wale bunda sarong kutukan na ibang madala ni Wingarabi na ay matay mitigbumen na runondo luka ba medha batong mayan December ni ang bakyong runondo lurus nga bul kalima na Wingarabi ka bakit ibitikin na matay walu ni Nandabanua nandun na Banua Ratu yan bunga ni tiga babala ya salaki aviki na dakadaka ni beso tutaki mebaka sa may bandin din natagin din dahil ni sa aming rabaraw na Wingarabi. जी आपको याद दिला दे कि जो फ़िजी की जो शांति सैनिक है इराक में लगभग 20 साल से ज़्यादा सालों से वो वहाँ पर शांति सेवा प्रदान कर रहे थे और इस साल उनकी जो शांति सेवा है वो ख़त्म हुई है और जो शांति सैनिक है वापस देश लौट आए हैं। आपने देखा भी होगा कि एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ जमा थी कल और परसों। वहाँ पर उनके जो परिवार वाले हैं उनका स्वागत कर रहे थे और काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर शांति सेवा प्रदान कर रहे थे और फ़िजी के सैनिक है जो ब्लू हेलमेट पहनकर अपना जो जलवा है वहाँ पर दिखा रहे थे और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। Ladies and gentlemen, as you see the troops that are marching onto the field led by the combined band of the land forces and the Navy. The commanding officer of the last battalion that served in Iraq, Lieutenant Colonel Timothy Naiqama, leading the men and women who proudly served their nation and served the United Nations in Iraq and have closed down the mission and have marching through the town for the very last time as they end the mission. Na wale besar Lieutenant Colonel Duembe ya ni sana tingori non rasa time beting main non dalingan ni wau era
sa may batabariti ko naitabi bimbi me bakanda sa rongo to kana ken itu tuku karalita ko may Lieutenant Colonel Timothy Naival may na matibalo na land force kabakina na matibole wai. इराक के मिशन पर हमारे जो माननीय मंत्री सुरक्षा मंत्री उन्होंने भी हमारे शांति सैनिकों की बहुत ही तारीफ़ की है और बहुत ही गर्व महसूस किया है उनके लिए और देशवासियों से भी आग्रह किया है कि वे भी अपने जो शांति सैनिक हैं उनके लिए गर्व महसूस करें जो कुछ उन्होंने वहाँ पर हासिल किया है और ऐसी स्थिति में रहना और शांति सेवा प्रदान करना ये कोई खेल बात नहीं है और वो हर दिन खतरों से खेलते थे और फिर भी अपने परिवार वालों से दूर उन्होंने हमारे देश के लिए जो है नाम है रोशन किया है, देश का झंडा है वो फहराया है। और हम कुछ सैनिकों से भी बातें कर रहे थे जो कह रहे थे कि वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं जब वे देश का जो नाम है झंडा है लेकर जाते हैं शांति सेवा प्रदान करने के लिए। और जब वहाँ के लोग जान जाते हैं कि फ़िजी के जो शांति सैनिक आए हुए हैं उनके साथ उनके सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आज जबकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्चिंग हो रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, हल्की सी धूप यहाँ पर सुबह में खिली हुई है और जो कार्रवाई है आगे बढ़ रही है। Ladies and gentlemen, as part of the military tradition, before any deployment is made, they march through the city and permission is being granted for that deployment. And at the end of each deployment, the troops again march through the city, signifying the end of this deployment. To give you a brief background of the battle honors that has been accorded to the First Battalion, Fiji Infantry Regiment that are here with you today. Part of the First Battalion of Fiji Infantry Regiment is also serving in the Golan Heights. This is the other part of it, and as we see them marching onto the field, there is a great honor in introducing them to you. The battle honors that the 1FIR has been bestowed as follows. There was the first deployment to the Solomon Islands in World War II, mainly operated around Ibu. They were awarded the U.S. Army Commendation for its action in fighting. The second deployment was to Malaya, emergency in 1951 and 1956, actions against insurgents. In UNIFIL, they started in 1978 and was concluded in 2002. And in UNAMI in 2004 up until 2025. And there's a company strength of 1FIR still currently deploying in Andov in Syria. Ladies and gentlemen, that is the history of 1FIR, part of which we are seeing them being paraded today. Na zawalevu me bakanda sarong to kan ken itutuku ken iborau en mativalu bimbi na mativalu nanda banua ni rabarau bimbiu en ndo na ilola ko ni bingaravi en nda kan itiko bisu tutaki en ndo ndo rau na ken tayambi en korlewe Suva me ngaravi na bingaravi wa mativalu sena bolini boivalu ni rambuta na nanda matasawa ni relistal mai en ngai mindo tala na vinga matangali vinga rabi watangoya en ken ibolobol kile itini ken na mativalu nanda banua ase boy dirsar na matini mativalu en ilola ko ni vinga rabi solomoni ni berangi en karuni bolulebu oka ken na ngol ki mare en karuni ilola ko mena tini ka violi masangul kondua ken tini ka violi masangul kono unifil mena tini ka diwa vitsangul ko walu kapag na song kanda mere to ni kuan sa may watabar ni kenabing grabe na UNAMI may narunondolo kapag na Disemba ni ambak yung gorunondolo rusong kalim. तो जब भी यहाँ पर सैनिकों को बाहर शांति सेवा प्रदान करने के लिए जाना होता है तो सुवा सिटी में वो मार्च करते हैं और जब शांति सेवा प्रदान करने के बाद लौटते हैं फ़िजी में
तो भी वो सुवा सिटी में मार्च करते हैं और इस तरह का जो समारोह है उनके लिए आयोजित किया जाता है। और जो शांति सेवा है शुरू हुई थी 1951 में, 1956 तक सोलमन्स में, उसके बाद में कई जगह पर उन्होंने शांति सेवा प्रदान की है। और जो सैनिक है वो जो खास करके अभी इराक से आए हुए हैं, जो 2004 से लेकर इस साल तक शांति सेवा प्रदान किए हैं, और उनके सम्मान में ये जो आयोजित किया गया है एल्बर्ट पार्क पर। Cabinet Ministers, members of the diplomatic corps, Excellencies, distinguished guests. The UNAMI contingent will now adopt the battalion line formation of Albert Park and await the arrival of His Excellency, the President. And I'll kindly ask you all to please be seated. Information as they await the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Fiji, and the Commander-in-Chief of the Republic of Fiji Military Forces. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Fiji and the Commander-in-Chief of the Republic of Fiji Military Forces, we will be playing a 10 minutes video of the arrival of the troops from Nandi Airport, the welcoming of the troops at the Black Rock camp. And as they march on today, we will be playing a 10 minutes video, suggest you up to date with whatever has happened for the welcoming of the troops. I also extend my heartfelt gratitude to the Fijian and Nepalese United Nations Guard units for their unwavering commitment and exemplary service that have been invaluable to our mission.
Tumanda na ukundra na turanga na ililu ni Mataiwalu, ukundra na turanga na Commander Joint Task Force, na buki kimami, na levena na sema na Mataiwalu ni viti, kena be turanga ni walu, na be marama ni walu, kena leo ni Mataiwalu raramba, musiki mami na singa ni kua, na bonga ni kua, na ni mami mai kinda baki kemni, na tadi ke mami. Ni le sumbulu chukumai, na buda ni wei tangomaki, na bono le wo iraki. Na buku muni talanga o ngandraba meu, na buku ni Mataiwalu, na buku ni Commander CJTR. Wikinda bakir talanga na weka muni ya richuka raunda singa ni kua. Kemni siyo kera na namuni turanga ni walu, maram ni walu, kina leo ni namuni Mataiwalu. Sangatu mai na mission go mai UNAMI. Inabali bunambula. Inabali bunambula. Tutoka na kemni rirai, ni rirai mbulu binaka. Kala ni tukuni chukuna nraki ni nomuni bingarabi. Kemni tukuni bingauna ni Mataiwalu ni viti. Na buku ni Mataiwalu mai raki sena UNAMI. Teka bu mena ngauna ya mbudhiani kina, kena leitawani. Oke mdau sa ngai kena iutioti mundau songota mai buturara ni bingarabi. Sarawati ko lebu na kena tamba, kena video na numunisa wakarombimbi chumba kamai back dead. Yoni singi kua, singi biya tora wakambalabu na numuni ngauna. Kala ni chuka talna kamu ni ngaraba na kumboga ni kua, chuka na bubale muni leisota. Obi nakatanga mubale ni nakataka na numuni mbula. Dona ni dolo lebu, bimbi namdo sior to chungkono turang di balo klan ni dolo batalango kimemia dona ngauna biluteki na Mataiwalu lutaka na Mataiwalu na mbudini walu dona ririkulebu ndo ni maimi na bilutaki ya mikimemi tole mikimemi coach kimni mbula kesa tala mai vale ya niko ni saya mbula kesa mai kongana kalio bena buku ibiti jene ni nangai kinjaba kimni chukuna turanga na president na singomoniti ya niko enda buku kimami bitu kuna bina bali buna mbula wari kimni tu na itabilebu talanga ibiti unina maingaraba na sotal mbaga bikemni na la kulista lani na sotal na mission sebo Rundika bikemni ni sa cukup talanga na visureti na buku ni mata ni to witi ke bakai alombole mele bakai tabi talanga i Gaza gondon na baku tulewa yang mele baku tulewa kina na mata ni to sengni na baku tulewa roro ina tobolea kena maniado denda tu wakanganga talanga mentana lako singi tu nongo ni na yado na lako kera kai mani yado mentana lako klani nda tu wakarau na Mataiwalu ni viti mena dola talanga na izakazakango yo enanga yado maya ena kena ngoni ena ngono mandangango wabde binakataka na namuni mbuli binaka namuni yado mai maro taka na namuni ngauna batakir namuni ndui bubale ni bakadawar baka binaka nabundi bikaka ndondo ni membale tikimniyo kila ni sekilachiko ndo waidhor ni mberni ni lako
Maro takana no mningo ni berni ninge listalmai ndo ni waslivi kimnio kila ni aref. Ni no First Battalion ni tabi satu watana kena baka ni nui. Ni adon buli chukumai ndo ni nangoni sing ni sudu ni takani na banga takana no mningona. Kena no mniao me ambale tirna no mni bubali. Yangani tukutuku lakalako yo nakatan me mai wasevi kimni ni kuwa. Wabini binakatakana kaluna no mni bula. Iraune ni butu katalamai nanda banua. Ni mai tomana talen de tabi satu mengarabike. Sena bukundra na turang na ililu ni Matewalu. Na bukundra na turang na kambana Commander Joint Task Force. Na bukun ni Matewalu ni Viti raramba. Na tua kamuni. Na tujimuni. Kime marota kana mnyadang bulu mai ni kuwa. Kime bakun ni talanga. Ni na marota kana bi ngau na sabo ni berna ni me takatale ke na nomni ndu bubali na bale buna ngarabi tabi na bale buna sola tu takatsuku ne bi ngau na nan rotini ni Matewal ni Viti tala kena nan rotini no da banua tsukuna turang na CEO tsukuna turang na Commander Joint Task Force tsukuna Brigade Commander Tsukuna turang ni walu na maram ni walu. Tsukuna leo ni ay matayo ni leo tsukuma ni signi ko maindo tsukuna nuku waso kenja wai kim niki na nambula binaka. Na babi binaka wana nanda kalo na buku ni namuni mbula signi balabu savani kende. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you back for those who are viewing the live feed for the Facebook platform of the Fiji government Facebook page. Just for the benefit of those who have just joined in, I would love to share a bit about the mission in Iraq. The United Nations Assistance Mission in Iraq mandate was a political mission that was established in 2003. To help Iraq with political dialogue, elections, human rights, and rebuilding. But its mandate officially concluded at the end of 2025. We see on the screen the arrival of the commander of the Republic of Fiji Military Forces, Major General Chonek Koloniwai. Moving on in our history of the mission in Iraq, the mission has ended at December 2025 after Iraq requested its closure due to the progress in stability, marking the transition to a new UN-Iraqi partnership. The United Nations work concluded supporting reconciliation, judicial reform, electoral process, and helping displaced persons and its final operations wrapping up in December 2025. Nisa mbula sa katali na wikanda na singgay siya matang may nonandang ununggo. Kaya baka ni singgay tambo kating may nakakambura kaya baka veritigan yan na raraliwan Albert Pakis Suva and Facebook page ni Fiji government. May bakanda sa ninisa na sarabatiku yan na nonandang ununggo. Ersawa ragiting yan ang ununggo na turangan na prestendi, na turangan balen na tuivakaw.
Ratu Naiqama Lalabalavu nabulang into kay tiko and songo bimbi ang karabi to kan matangani ko. आपका पुनः हम स्वागत करते हैं यहाँ एल्बर्ट पार्क सुवा में, जहाँ पर इराक से लौटे जो सैनिक हैं उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है। फ़िलहाल हम राष्ट्रपति महामहिम का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर कई सौ की संख्या में जो सैनिक हैं उनके परिवार वाले भी इकट्ठा हुए हैं। जल्द से आपको बतला दें कि 2003 में जब इराक पर हमला किया गया था, उसके बाद फिजी के शांति सैनिकों ने जाकर वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है उनकी जो फैसिलिटीज़ है, उनकी जो संसाधन है और वहाँ के जो कर्मचारी है, जो पर्सनल है, उनकी सुरक्षा के लिए फिजी से तैनात हुए थे। हालांकि कई सौ की संख्या में पिछले 20 सालों में कई सौ की संख्या में सैनिक वहाँ पर शांति सेवा प्रदान किए थे, लेकिन उनका मिशन एक ही था, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा प्रदान करना। और उनके सम्मान में आज जबकि ये समारोह आयोजित किया गया है तो एक मार्च सुबह हुआ था फ्ली मार्केट से यहाँ एल्बर्ट पार्क तक। ये जो 156 सैनिक सप्ताहांत फिजी लौटे हैं, वही सैनिक ये मार्च में शामिल हुए थे और अभी फ़िलहाल वे एल्बर्ट पार्क सुवा में राष्ट्रपति का इंतज़ार कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, when the Fiji volunteered for contributing of troops to the United Nations, Fiji was the only troop contributing country that was on the blue beret, that had the blue beret on, and we are very proud having served there. I, for one, had served in Iraq in 2003 to 2004, marking a very significant part of my career that was served in Iraq. I served as a admin officer and also an adjutant to the battalion. It was a very trying moment as we in the middle of all the conflict that was happening in Iraq. Being able to be part of that UN mission is a huge honor for me, not only contributing to the peace of Iraq, but also representing our country. Ladies and gentlemen, the parade will now take the salute to the Commander of the Republic of Fiji Military Forces. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Fiji and Commander-in-Chief of the Republic of Fiji Military Forces, I'd like to be able to share a bit more on the mission in Iraq. And like I've mentioned before, when no other country had stepped up to volunteer its troop to be part of the United Nations mission in Iraq, Fiji stepped forward and volunteered its troop to be able to guard the UN headquarters in Iraq, and also the UN members and
that were part of the UN mission in Iraq. Na wale usar wikim nina kantana sar-sar tong mainan onda ngununggo usan terongi Lieutenant Colonel Ndoimbe mandan belatani anto telngavir nambu wete bitong mayan buli bingarabi ka keni dapat apa enta samai arida to kana ngununggo ni tal no mandabir no kandara sar-sar tong mayan mata kendindai Di kemudian turang kana marama o mai o bingarabi to mai rekina ambaki rosong ronandolu katolu kana rondol kaba na tamba vale kaban tamba vale koe vai tai biteke koe mai rake ke to wabi no kina vale ni asoli ndo na ngauna mau matataka na mate vale michi avata ke na matentu dokobata na UN ena kena ngarabi na itabi mai rake na ngona u ngarabi to kon mai rake u toru to kon tutu wa admin officer avata ke na adjutant na tikong ni battalion koe bengarabi to mai raki to ba binakina valiu ni asoli ndo ngona mo bengarabi kina raki sanga ngona rawa ngona ndendre ndo ni tu na kena rarabu satu ni na ibalu koe vai dor to mai raki tu ngona ke mami songo mbutu tunga na elomani vale ke to vai diriti kina na bengarabi tikina kana mode sanga sutsar ni buno liu wambaita mbati birmbaita tu na tiwol waka toka ito na tiwol koe tango makatu na buno ke tau mai tiko kena wabina wale buni asoli ndo ngona morli bengarabi to mai raki ngono binaka ni bengarabi le besar na kanta bolida enambuturara ni bengarabi. Okay lah ni sa marutakan United Nations Security Council na itabili sa aming garaw na matibol na dabon when bono siya na matin tu Iraki si boybi iya na UN me pakawa bande otaka chuka na posa babalagi na ngauna siya nindo na matin tu sule round dono na sochi me na bengarabi na United Nations obichi ngai dabi kalawa en nondo solia volunteer takana lomasoli mesoli na era na bengarabi koe ke tau rani tau ya borau kina na bengarabi visau tu taki mai Iraki. Nawali besar Lieutenant Colonel Ndoimbe. अभी भी हम राष्ट्रपति का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं जो इस समारोह में भाग लेंगे मुख्य मेहमान के तौर पर और आपको जल्द से बता दें कि जो हमारे जो शांति सैनिक थे उनके काफ़ी जो अनुभव रहा है हम कह सकते हैं कि लेबनान में साइनाई में बोस्निया में टिमोर लेस्टे में और इन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इराक़ में भी शांति सेवा प्रदान की है। आप सभी को याद होगा कि जब इराक़ पर हमला हुआ था तो कोई भी देश अपने शांति सैनिकों को वहाँ पर भेजने के लिए तैयार नहीं था और फिजी वहाँ पर खड़ा हुआ है शांति सैनिकों को भेजने के लिए और संयुक्त राष्ट्र की जो संपत्तियाँ हैं और उनके जो पर्सनल हैं उनके जो अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
Ladies and gentlemen, the parade commander is Lieutenant Colonel Timothy Naiqama. Timothy Naiqama hails from the province of Naitasiri and is married with 3 children. He is a graduate of the New Zealand Defence and Staff College, graduated with a master's degree in strategic studies. Ladies and gentlemen, what a man befitting the purpose of the shutdown in the mission in Iraq. He's very talented, very well behaved and very disciplined officer. Risen to the ranks and was commissioned in 2002 and has since risen through the ranks, having served in Golan Heights, in Sinai, and in Lebanon. देवीय सज्जनों, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल तिमोथी नेवालू है वो फ़िलहाल जो परेड है उसकी जो अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने KVS डीन्स टीम में 1997 में खेला था और रॉयल मिलिट्री ग्रेजुएशन डनट्रूम 2003 में वो शामिल हुए थे और एक मास्टर्स डिग्री उनके पास भी है और न्यूजीलैंड कमांड में स्टाफ कॉलेज में उन्होंने 2002 में हिस्सा लिया था। तो इतने बड़े सज्जन के साथ यहाँ पर जो ट्रूप है उसका जो सम्मान है वो किया जा रहा है। Nina revista tingo sa voleniti kona leni nonda mativalu ai matai ena bui ni dav mai na vingaravi mai na UNAMI lieutenant ko Lieutenant Colonel Timothy Naiqama na kanda mai ni tasir na kanda ngo abuli mai na kornibuli na Queen Victoria School gitu sartal ngai na sot-sot ni dins matata na tim ni KVS na tin kadiwa Dios nga bulu kabitu laki buli sara na kornibuli ni Matevalu na Royal Military College na runondolu katolu nimbera ningai laki wada barsar nubuli na New Zealand Command and Staff College na runondolu rosanga bulkaru. Ladies and gentlemen, if you see on your screen, we see the arrival of the Honorable Prime Minister of the Republic of Fiji, Sitiveni Ilingamamanda Ramuka. For the benefit of some of the viewers, the Honorable Prime Minister was also at some time the commander of the Republic of Fiji military forces. Went up to the rank of Major General and retired at the rank of Major General. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister is now being escorted by the Commander of the Republic of Fiji military forces to the dais where he will receive a salute from the parade.
Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the arrival of the Prime Minister of the Republic of Fiji, the Honorable Major General Siphiwe Naiqama. Ladies and gentlemen, for those who are joining in this live broadcast, I would love to welcome you to this live broadcast. Just a brief of what has happened over the past few minutes. We've had the troops that had marched through town, came and parade and fell into formation here at Albert Park. Also, during that time, we had explained the history of the First Battalion. Paraded here before us is part of the First Battalion, Fiji Infantry Regiment, part of it which is currently serving in Andorf. And the first, just the history of the first deployment, the First Battalion Fiji Infantry Regiment. It was first deployed to the Solomon Islands in World War II, and mainly operated around the area of Ibu. For those who've been to Solomon Islands, you'll be able to understand the location of the vicinity of where Ibu is. In Solomon Islands, they were awarded the U.S. Army Commendation for its action in fighting. The second deployment of the First Battalion Fiji Infantry Regiment was to the Malayan Emergency Campaign from 1951 to 1956, where the actions against insurgents was rampant, and Fiji was deployed to that to be able to put some end to the insurgent actions in the Malayan campaign. And also in Lebanon, the United Nations interim force in Lebanon, from 1978 it established itself in Lebanon, and was closed. The mission was closed down in 2002. And also in between, after 2002, there was a company that was deployed under UNIFIL too, also from the 1st Battalion Fiji Infantry Regiment. And the current strength of 1 FIR is being deployed to Syria. And UNAMI started in 2004, finishing in 2025. Ladies and gentlemen, there's just a brief history of the 1st Battalion Fiji Infantry Regiment, part of which we are paraded here today as they withdrew from the mission of the United Nations interim mission in Iraq. As we see the parade here today, marking the end of the service that has been provided in Iraq. Ladies and gentlemen, if you watch on your screen, you'll see the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Fiji, and also the Commander-in-Chief of the Republic of Fiji Military Forces. Ladies and gentlemen, please be upstanding to the arrival of official guests, the President of the Republic of Fiji, His Excellency, Ratu Lalabalavu. I ask that you all please remain standing until the end of the national anthem.
Ladies and gentlemen, the national anthem. Ladies and gentlemen, please be seated. With reverence, we give you praise and honor, O Lord, as we gather this morning to witness this special occasion, the returning of our final batch of the mission in Uganda. We acknowledge you, Lord, for the love, the care, and the support that you have given since the inception of this mission in Iraq. I commit to you this occasion. May your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. na nomoni mate ko sa UNAMI pet 26 kung sa kumpula kini sa may doon ang raw yung basa ko doon
ready for your remarks. Someone else. Into the order! Alexander! Wait! Wait! Alan! Presidential salute! Arms! Salute! Niti ko na turanga ni Vanua.
na turanga bale ni vendel na wo turanga tambiani ni tiko na turanga na i talain kalau ni tiko na turanga na ilulu ni mboseado turanga na prime minister Sitiveni Rambuka ni tiko sa talanga na le ni mboseado ke kemuni na ibuka-buka ni minister turanga na ilulu ni Tony Bisanga ke kemuni na non tamata ni mboselawa ni tiko na mata ni tu e buru-buru ki viti na ambassadors ke na high commissioners ni tiko na turanga na ilulu ni Matevalu Major General Ro Kaluniwai ni tiko na turanga na commanding officer ni tiko na turanga na parade commander ni tiko na turani balu ramani balu ke kemuni ke na lewani ai matai ni tandumbulang mai na muda ni vi tango maki na puno lebu ko Iraki siapa lele kana UNAMI ni tiko na non ramata buvale leo ni ai matai ersa tandumbulang mai Iraki ni tiko na len bonua na non da puno lo mai viti ni bosota sana wakaitau ke to kana nonda ngutalo no tukai ne memi weekend baki okla ni ndonu me to manda ni sulele suna baka bidibina ki wana tamanda sa de dersara ena nona vi maru vi kemuni na leo ni ai matai ena kena mai baka bare babe na kana ita vi ni vitanga maki ena mosile ke buru-bura sena UNAMI mana korulebu Iraki sena matan tu lebu Iraki sebi kemuni na leo ni ai matai matau to me kim no rongo da papiloni au toro na ngongo to manda me to na baka bina ki na no bo tura mo no mai wana tura na tu Suva ena non da mai sotara te kana mataga ni kua ena songo ni maruta ki no ni tando mulele sumai the First Battalion Fiji Infantry Regiment kemuni na leo ni ai matai ena no mulele sumbula mai ambuda ni vitanga maki ena pono boita mero Iraki ni ambi to tumbai na no muni bu vale so vi kemuni sa va amba ke na no muni ngole na no muni le vingarabe ki buno tani ni kautiti ko nada no do no lo mai no viti ka ni dola tangal ngolu tu na non dan rotini anon dai tobuga ni vi rokorkovi kande kelai teni kina nei tauke ena non dai to ni vi maloi binaka kivi kemuni kedena leo ni matabu wale kememi via waka binibina ka bakali besar kivi kemuni andundua ena non ni vi masulaki kena non ni alobosota sanganita beroro vekemuni na leni bubale leni bale ni gravita vitiko
Mimi non ngarabi na sul-suli kina mata bu vale binakawale bu ngarabi tabitiko e vale ira mbimbi utiko na nomuni leni vale era le bakarongo etiko na nonda bonua e bonua tani e senga dine ni karara ko wa bene bena ti bi kemni na bu ni non da matani tu ke non da matai bolo ka ba ki na non da no lo mani ko speli mariu na wase lima ti ki ne dio e ka sa klunga to ira randau sa sangata kana be bina kati ni ra ba to kai meralu ni kalu Wandi taka na tiki nongo ni reira era whakaitawe na taka mbimbi ni visau tutaki era sasanga taka na bibi na kati era masota na bindendre so kartu bakarau merasulia na non rambula me bakana non ramaisulia na non rambula non rebambula non de rambula Jesu Kristo era sanga waktu kai kina meralu ni kalau Kemani na turanga na marama na leo ni ay matai. Ano ba kuno damating tu? Ano ba kuno no dabuno lomani? Ano ba kuno matai walura rama? Kime memarutak. No muni tandu mula mai ni ko. Nakawali mo ng gravita na basota. Kena Londina na wale una tutaka tiko na roti ni non da uno lamani na non da songo se na fole ni bagi bolo na matango mai tini kina se mai dava kina bagi bolo na non da bagi tavi na budu ni vita ngomba ke na nole ko Iraki kada na UNAMI O kemudi na turang en marama na ni ay matai. O kemudi na uti ni lolako. Kali le baka tabarmay na bingkarabin mate voleviti Iraki. Ketika bu na runun dulu kaba na karusa vulkan dua ni ambak sauti. Na runa rusa vulkan dua ambak sauti. Sa si bi rusa vulamba na no muni baitavi. Ena vai silesi ni matambo se adona matambo se ke bura di bagai tebe na Londina kau ni taka ni sabare taka ni onindina ta na itabe kale si be kemni le ni ai matai sa si be wol sanga ba sanga bul ko lamba kina non ta bagai tabe ena taka ni bitango maki se na vi sau tutaki ene lesi ni matambo se lo bat ke bura ena ngongo e ono nei taimi ni vi sau tutaki ena vi se bura era vai te tuki na tadimuni na leo ni matevalo na God Force se itavi ni vi tangomaki na lesi ni United Nations na UNAMI Atau utaki namba ki ronondul ketulu. Namba ki ronondul ketulu. Era bagamate na ngasokuro may vir na batikandi evita na bagalisiliu. Ni matambo siya ke burubura. Ano norto bola iliu. Sa na HQ epekte. Atau ya una God Force se itabi ni bitangomaki ni UNAMI. Mertango makine balisilesi ni United Nations na mbosya to ke burubura ke na non raboli bola na bunolebu elebu kina na non radaka na mbatikandi mo ko to ke bola na high threat environment eu to manir na turanga prime minister wa deu
Prime Minister Lecenian Garcia, kira le nimbaseado, kina rambuka hall, mendelena buena bagurun undul kaba. Saja ni sabiso na dan hall ko. Non ratala di nai matai ni lako ni bitang makikiraki. Era tumber turang Prime Minister, wakadeng. Oleh sini yang Garcia na tembua. Era tala di kina nai matai ni lolo kina UNAMI kaliutaka. Ngone wonrewa kana la Ratu meli sombuleu. Ena rosa bul konto na baki. Di non da boita ni UNAMI. Rauta 5 na undol. Na leo ni non da matibol era boita na bitang maki. Mai raki. Lagi boita back then na korturanga ke raki kapakake na erbil kina bitao ni so na bingkara kina na bagalisi-lisi ni United Nations. Ena numni boita na UNAMI na leo ni mai ay matai. Wandi tagarao kina namaten tu Iraki kapakarute kina ni babuloa pagidore binding-dingi kapangagato kina bingkara ni maten tu berangkara na kina na leo no Iraki. Ibu sota na turang na marama ileo ni ay matai. Onda sasanga mendarawata nawa mendawalia. Ya, endale wite witu ndolo bono ni tiga babala pura sambo wandrenga bera na bitiko bisu tutaki dindi tunggo tu sartunga meli volta ya na bukuni non da matentu kapakakina non da leni bonua. Umida butang na mo sini ba binibina kabi kemni ke den leo ni ay matay. Undi ko baita bitiko. Era takata ba na UNAMI. Awa binuna talanga kin na birna leo ni nomni bu wale. Non ro soto tu na nomni ngole na itabi ni bita ko mati. Iraki. O kre talanga mendana numir na leo tini kandua. Na sotia era mayali non rambula non ramangitabi. Na UNAMI mai raki o kera wala nga medara ndaba no mundi nga pala galeka menda masula ka non rambula kabo kan bimbi menda raida na non rabuke na leo ni non rabu wale de bisi ni mata na nom ni boita bitu na daga ni bita ko maki kena bisu tu tagi urura orang ena non da bonua ni bika sotavi kabulidi mene boita bi na UNAMI Iraki esami banganga taka na bilu tagi ni non da mataibal kabanga taka na daga kena kilaka na non da mataibal eu vi ba bina talanga vi natura na komanda ni mataibal. O Major General Ratu kaluniwai. Eno nona bilu tagi binaka. Eno nonda leo ni mataiwal. Hindi na nona rai. Kina baka tulua meroko ino nona baka tulua na leo ni bonua. Eno binding urunong dulu rusol karua. May bisaw kina na matentu kasangka inda betokon ko. Namba kiongo na dobo na numakina. Nay kalim sa kabul kalim ni ambag ni non da tuwa tay kenda. Amaten tuwit. Ilim sa kabul ambag ilim sa kabul kalim na ambag ni non da tuwa kay kenda. Sali mo na bisa ang dala ko duro mo nalin mo nuwa. Enang buturara ni politiki. Enang non da bibi maluay baka kau tamata. Kau kina enam bulan berela pun non dapat nuah. Na bisa uin dalam rumah. Mereka nak kena bisa uin non dapat nuah bulan. Kena bawa uin ni wale ni pinggir remi.
ni matani tu. E muti ko, mai na non da pangarati ko na lilivono, nandina, nandondono. Che nandona matini tu hindi. E siya ni karoro na kung sala ang muria mai. May bimbita ka tiko na kinarungodi ng tomon na linunua sa nabiluta ki baka democracy. Yan nabiluta ki baka democracy ang andre pa nabirungodi. Kinanong ka kawang muria na lawa. O ba ang bautan na bindrende so kinangaw ng buleng-buleng ang dalaw ko rumah. Pambimbi weekend ang dalaw rumah na linunua viti e kota nga may weekend na yalo matua. Na viva toradakitake ki na nonda vanua e tiki bimbi telenga ni kena taredake na nonda vanua. Na loma ni lim sanga bul kali menambak ni nonda tu pakai kenda sampai bakar liba rambe liba tekisara na vingaravi itambanim bula kena tambani buli. Kena ta na bingon ni sala ni bila paki. Kena tete na bi vali bali bataki. Kena sala ni bi tartara kena bi basaki. Sabang ko teki na non karabi na leni bonua. Sa tumbu na kena tuyamu na bi korni buli. Kena bi vali mula. Wasar talaki na bi vali wai. Kina non davi koro, kina dolo ki viti, kapka kina non davi atunian. Enda rei da talanga, kina tar na ngon sala, kina tar na ngon sala na wabu, kina vi vali bili vitaki, kina vi bono na dolo, kina vi anianu sama isimatiki, kina na dolo ka kina na vi anianu, kina vi koro turanga, ina non davanua. Nabi buat orang kita kedua, saya ni nabu dah kede dua. Saya mendua ngan nama tentu, non kede, nama lingan. Saya dua ngan lawa politik, saya dua ngan tamat-tamat. Non dah kede na lain puno kawiti. Wil telga ke nurul wibiti, rabi garam mi balai. Ena tada nabi sautu taki, saya nabi tangumaki. Keira na leo ni bono ibiti sa na diaspora. So ira na lu ibiti era sala itiko. Wa itiko ya bono tani. E wili kina na kitor gabi. Ke na badur polo biramrama. O ira na takataka na PAM Australia. Sa na RSC mai New Zealandi. Wa kina rabaitabi na matiwalu ni balatangani. Bibia tolua no dollar le na tika. Kapakaki no irna luibi ti ara saba kita bi na mativalus. Ya Amerika, Australia, kapakaki na New Zealand. Kemuni na tura ke na marama ile ne matai. Na dau ke de mai virna luibi ti ara vai te bitu no tani kina no do noa. E vandi takatiko ni bono viti. Va torna ta kitiko na londoa. Na leno noa, na non dai toho, che na non da vingaravi. Ovvio va bimna tala che na non da matevol. Na taka ni bi wando wataki, che na bi sautu ta che na lom ni matevolu. Ka kina na taka lebu ni matringa sau. Katamburu che na mbosele mo turanga e na vida na madawa sauti endale lambua. Kemudian turang na maram lele ni metai. Tatawa matin ka sa turin do melo kanga. Tur talanga indo melo rambus mitekin dulu. Ka kerebi bosoti. Ana itabi indina nindo ay tangani. Weekend na len bonua sa to utakan na matentu na Truth and Reconciliation Commission. Kan bimbi mento toko na kan bimbi ni biba ka meutaki. Sa te ka bunatiko, arto sa te ka bunatiko na lolong.
Me utinia na nungu vosa be kemuni na leo ni ai matai. O via varu taka na va vini vinaka kina vani ni vinaka be kemuni kete na nomuli le sumbula mai. Kina nota vanua. O vinaka vira na tomanda. Vira tomanda na mailo malangi na buku ni nomuli mbula. Wana kalau yuni tale mbula le sumai. Muni maistawira no muni vuvale kame tomani na itawe e viti. Na le sumbula tikumai, ni le sumbula tikumai ni vole kana kena marotaki. No nona le tamato Jesu Kristo e no nonda vagambula. Sa no kumasu, muni marota kana kena vagana no mina nonda mai sudu, no nonda mai sudu. No nonda vagambula kapakaki na tawa siniamba ki sa roro vole kamengo. O kila ni natale taka na nomuli tanto bula mai na leo ni nomuli vuale kasano kumasu me amba ke vu binaka ve kemni kede ka ke na vir na leo ni nomuli wata vuale andu dua namba ke satu e matata me kalungata me va kalungata ke muni tamanta sa de sara me va kalungata kana nonda bunolo mai no viti nonda kalumbola binaka valeu. Naka rekomanda. Ladies and gentlemen, please stand to the in the Punch of President of Fiji. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. His Excellency will now
for refreshments. Our cabinet ministers, members of the diplomatic corps, distinguished guests, our ushers, I'm here to assist you to designated stations for refreshments. आपका पुनः स्वागत हम करते हैं और यहाँ पर एल्बर्ट पार्क सुवा में जो सैनिकों का सम्मान है वो किया गया राष्ट्रपति द्वारा। उनके भाषण के द्वारा हमने सुना कि उन्होंने सैनिकों के गर्व में क्या कुछ कहा और फिर जो औपचारिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्ति पर आ गया है। आपको जल्द से बता दिए कि जो दिसंबर 2004 में 155 सैनिकों को इराक भेजा गया था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन फॉर इराक में, जहां पर वे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के संपत्तियों और वहां के जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए गए थे। कई सौ की संख्या में जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी पिछले 20 सालों में इराक गए हैं शांति सेवा प्रदान करने के लिए। और ये जो 156 सैनिक थे ये आखिरी दल था जो इराक में शांति सेवा प्रदान करके और सप्ताहांत ही वापस लौटा है। तो इनके सम्मान में जो समारोह आज एल्बर्ट पार्क सुवा में हुआ वो राष्ट्रपति के द्वारा समापन किया गया। इसके बाद में एक छोटा सा और समारोह रहेगा, इसकी जो औपचारिकता है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। Bagaimana nawekan dan sarto may na nandang nunggo sa tabikan boli ni boy balu en non ramai tabagiti ko na nondalingan ni wow erli sumaya na bugni bengaravi may na UNAMI me bakan da sarong to na kenay tutuku na bugni bengaravi may na bunoli bo Iraki en alo mani ros nga bulu kan do na embaki tiga buto may en embaki ronon dolu ka ba kada may na tisyamba ni embaki ngo ronon dolu ros nga bulu kalima liu takatu may na commanding officer o Lieutenant Colonel Timothy Naiqama. And sa rong of taltongan non sa posoti na turangan na presidente commander in chief na turangan na bale na tuidakau Ratu Naiqama Lalabalavu. Ladies and gentlemen, as we wrap up today's parade, we have come together as a community to celebrate the return of our brave troops who honorably served for 21 years in Iraq under the United Nations Assistance Mission in Iraq. This mission has been a testament to the courage and the commitment to upholding peace and security on a global stage. As these dedicated soldiers return home, we extend our heartfelt gratitude for the sacrifice and unwavering service. They have played a crucial role in protecting UN properties and personnel in challenging environment, exemplifying the values of professionalism, resilience, solidarity, and that defined our nation. Their experience in Iraq not only represents their personal journeys, but also highlight Fiji's commitment to international peacekeeping. By serving alongside global partners, our troops have contributed to fostering stability in a region riddled with conflict and demonstrating the importance of cooperation and diplomacy in achieving lasting peace. As they unite with their families, we remember the service impact all of us. The lesson learned and the friendship forged during this time abroad enrich our military and strengthen our shared identity as Fijians. Each soldier return is a reminder of our national values, courage, sacrifice, and strong sense of duty to serve others. Let us take a moment to honor not just our troops, but also the families who have supported them through the years. Their strength and resilience has been vital during this journey. We thank them for their sacrifice and for upholding the fort back home. As a nation, let us welcome our troops back with open arms, acknowledging their contribution and celebrating their safe return. They serve our country and the world with distinction, and dedication should inspire us all in upholding peace and kindness in our communities. Welcome home, heroes. Your sacrifice will not be forgotten, and your legacy will inspire future generations to continue the important work of fostering peace and solidarity
within our world. Lalabalavu.